Lesi isikhathi esifanele ukulungisa ingqalasizinda njengoba kuvalwe izikole sisincane isidingo samanzi. So i-Rand Water ilungisa i-infrastructure yabo nama-pipelines abo. I-Rand Water mayilungisa i-infrastructure yabo, i-Johannesburg Water iya-affecteka ngoba ama-systems ethu are linked. Inhloso yokulungiswa kwale ngqalasizinda ongamapayipi eziphehleni iZwartkopies ne-Eikenhof ukuqinisekisa ukuthi ayikho inselele yokuhlinzeka ngamanzi zakhamuzi. So kulezi indawo ezizoba affected, water ngeke ize ibe restricted. And then okwesibili sine-alternative water supply. Kunama-water tankers awu-75 a-stationary and then awu-150 azobe eroma ey'ndaweni. So lawa awu-75 awey'ndaweni njengey'bhedlela, nemitholampilo, nama-old age homes. Lokhu kuphazamiseka kwamanzi kuqala ngokuthi aphume kancane agcine engaphumi inhlobo kuze kube umsombuluko. Indawo affected ise-Soweto, ise-Randburg, ise-Roodepoort, parts of iLenasia, iJohannesburg Central, abo-Berea, abo-Parktown, abo-Yeoville, i-East, iJohannesburg CBD affected, indawo enjenge-Bruma, ne-Cyril Dean, ne-Kensington zi-affected nazo. Umsebenzi wokulungisa eziphehleni ze-Rand Water, iZwartkopies ne-Eikenhof kuzophothulwa ngomsombuluko.